Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shukpusak pika imatatak maskana. Wakimpi mayhan kikinta pusaskacho, chaypi kikin yuyaskangicho, maymanpis katinazatsukani paita, chay punllakunapika imatatik yuyaskangi. Sinchiyachiscata, musugyachiscata, animachiscata. Wakinpika kikinpak experiencia ka tukuytik chikan charikarka. Paypak pusaskataka mana chari kasurkangi, yankanchirkangi chari, kutin wakinpikarin chay pusakkuna llakichisqa kaskata chari yuyarkangi. Tukuy ñukanchikpakmi shuk pusak kanaka, shuk cargo, shuk puesto, shuk autoridadpi kanata yuyanchik. Shinallatik shuk jefe, shuk mandak kanata. Shinapis yachanchikmi shukti imakuna astawan ministerishkata shuk pusak kanapaq. Proverbios 28 pika achiktami ñukanchikman rikuchin shuk alli pusak kanapaqka imallata ministishkata. Kallaripika imatapish utkashpa ruraqkuna shinallatik paykunapaq krinaka mandak Dioswan alli apanakushkamantami shamun. Diosta mana manchak runaka pimana katikpipish mitikunaman kashpanllami ashtawanpish kashkatatek ruraq runaka leon shina ima manchayta mana charinchu. Katikpika alli pusaqkunaka imatapish sinchita mishayachinkuna. Llaqtapi kawsaqkuna mana kasushkamantami mandaqkunaka washan yaykunkuna. Ashtawanpish yuhisapa, yachaysapa mandaktaka pimana kuyuchinchu. Shinallatak shuk alli pusaqka mitsanmi, shinallatak respetanmi mandashkakunata. Mandashkata shitaqkunaka Diosta mana manchaqkunataraqmi alli ninkuna. Mandashkata paktachik churika alli yuyayuqmari. Mandashkata mana uyasha niktaka pay mañashkatapish Dioska manataq uyanachinchu. Katikpika alli pusaqkunaka wakchakunata mitsan, mana mitsaripaq kaqkunatami ayudankuna. Wakcha runallataq kay shuk wakchakunata imatapish kichujka tukuy chakrakunata llakichik hatun tamya shinami. Wakchaman karaqka mana wakcha kawsangachu. Shuk alli pusaqka paykuna pandarishkataka riqsiriqkunami kankuna. Huchakunata pakaq runaka mana alli kawsay tukungachu. Ashtawanpish tukuyta willashpa chay huchakunata sakijka Tayta Dios llakishkami kanga. Alli pusaqkunaka mana ñawita rikushpa imatapish ruranchu, shinallatik paykunallapi mana yuyankunachu. Alli runakunata umashpa millay churaqkunaka paykunallataq allashka hutkupimi urmangakuna. Ashtawanpish ima pandata mana ruraqkunaka allitami hapingakuna. Ñawita rikushpalla kacharinaka mana allichu, pi ima pandata rurakuqpipish alli niktukuq runapaq randika harkashpa rimaq runaraqmi hipataka huyashka kanga. Tukuripika alli pusaqkunaka alli kunaqkuna muyunchishkami kankuna. Paykunaka mana hatun tukushkakunachu shuktikunata ayudachun nishpa mañankapaqka. Kikin yuyashkallapi shunguta churaq runaka rumi shungu runami. Ashtawanpish alli yachaywan kawsaqka ima llakimantapish kishpiringami. Kikinka manchari tukungimi, kikin maypi kashkapi shuktiqkunata alli pusay tukushkata entendishpa. Mana kikinka maypi shuk alli cargota charinachu kanki, chaypi alli imatapish sinchita charingapaq mandankapaqka. Mandashkakunata kasuq kankapaqka mana shuk jefe kanata ministinkichu. Shinallatak mana ministinkichu shuk hatun organizacionta mandakuna pushakuna. Chaypi alli yachaqkunapaq kunashkakunata chaskinkapaqka. Shuktaq pushaqkunapaq kawsaypi kaykunata rikuchina. Shinallatak ñukanchik kikin kawsaypi kaykunata allichinami. Shukshina ñukanchik maypi kashkapi alli pusayta kallarinaka. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.